Cada un mira pros outros como se miran os santos de pedra. Perdón, podemos... A ver... Sí. ¿Cómo te llamas? Seso. Seso, perdón. Sí. Puedes, a ver, ¿te importa sentarte en el suelo? Todas as mañáns traen houberos de norte, arrepíos noiteiros, mesmo que o sol saia limpo na mañanciña recendente. Cada un mira pros outros como se miran os santos de pedra, sen un riso, os ollos duros como as eixos, contando as faltas definitivas dos que non se ven. Luís Bouza Brei, Cárcere de San Simón, 1936. Perfecto.